reka twongere tugusuze kandi twifurize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Darwin Sport Zone. Twizere ko umeze neza, twizere ko aho uri hose uri amahoro, ibintu bikomeje kubagendekera neza cyane gatanu kuri gatanu. Ngerera ubasuzana Darwin maje kugenda amagezo amakuru y'imikino menshi cyane abagenda avugwa hirya no hino ku mugabane Burayi, ku mugabane Afrika, mu isi ya siporo muri rusange. Turera hamwe irimo aragenda bivugwa mu isi ya siporo. Hari ku mugabane Burayi harimo aravugwa iki, dore ko ariho tugiye guhita duhera. Reka tukubwire ngo rero kabisa, reka twite tunamanuka hari ku mugabane Burayi muri sport updates maze ravugwa. Reka duherere ku birori birangiye mu kanya biraga muri English Premier League, dore ko ibirori nyine bifite ukuntu bigenza amakipe yacu. Hari uko arangije ndetse hari arangirije aho tutifuza, ndetse hari naraye mu byishimo hatsari, ndetse hari nabaraye mu marira. Ibyo byose tugiye kugenda tubiganiraho. Reka rero tukubwire ngo kanda subscribe kugira ngo byishane bigiye guca muri kino kiganiro ubyumve neza cyane. Nge ndi Darwin nkuko nabikubwiraga. Reka mitemera hari ku mugabane Burayi by'umwihariko muri English Premier League. Tukubwire ko ikipe ya Bournemouth ku isa 11 nyine ibirori bitangiye yakiraga Leicester City, ndetse wabita Antonio Semenyo asezerera ikipe ya Leicester City arababwira ati mujye hariya muri Championship nyuma ko yabatsinze ibitego bibiri, ndetse ubona ko umugabo rwose bita Antonio Semenyo so umwana mwiza nyuma ko afashe ikipe ya Leicester City akayisezera nabi cyane. Ku minota 74 yatsindaga igitego cyiza cyane, ku munota wa 88 nabwo atsinda igitego nyuma ko obita Zabanyi yamuherezaga passe ku minota 74, ndetse ku minota 88 obita Dinus Chen aza kumereza passe, ndetse nabasoza neza cyane yerekeza muri Arsenal muri Real Madrid Pluton. Havuga ati tugiye neza cyane, ndetse tugiye duhabije ikipe Leicester City tunayibwira ati mujye mu cyiciro cya kabiri cya Championship mujye kwitekerezaho. Ubona ko amakipe amanutse nabi rwose, yanatsinzwe ino mikino yo ku mugoroba yose. Ikipe ya Ipswich Town nayo yakinaga na West Ham iza gukubita ikipe ya Ipswich Town ibitego 3-1. Ipswich Town ikubitirwa mu rugo, urabona ko bitari byoroshye. Naho kandi ikipe ya Southampton yahuraga n'ikipe ya Arsenal ifata ikipe ya Southampton icapu ibitego 2-1 nyuma y'uko rwose Southampton yari yakubaganye. Kentin yatsindaga igitego ku munota wa 43, ndetse Ben White niwe wamuherezaga passe, ndetse ngo bita Steve Ward yamuherezaga yatsindaga igitego kuri passe bita Fernandez ku munota 56, ndetse Martin Odegaard aravuga ati mwakubaganye ku munota 89 atsinda igitego cyiza cyane kuri passe bita Alejandro Trossard. Ndetse mu mukino bita Kentin yatsinze igitego ku munota 43, igitego nyeka ko ari cyanyuma, ndetse igitego rwose gisezera fana, dore ko yari umukino we wa nyuma yakinaga muri Arsenal, ndetse akina muri English Premier League. Nuko byari bihagaze hariya nyine ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal. Reka dukomeze rero tugende tunyura mu mikino itari ifite byinshi cyane ivuze, dore ko iyi irafite ibyivuze. Twaje tugarukeho mu kanya kagiye kuza, tubabwire ko Tottenham Hotspur nayo ifashwe n'ikipe ya Brighton and Albion ibaterekamo ibitego 4-1. Brighton itsinda Tottenham ku kibuga Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham Hotspur ubona ko rwose ni ikipe nubwo igiye muri UEFA Champions League ifite byinshi cyane igomba kuba ihindura nyuma ko yanyagiye igitego kimwe ku busa. Nava kare ku kunyagiye dore ko cyatumye batwara igikombe, ariko igiye rwose muri UEFA Champions League tatwereka yuko ikomveka abantu. Ni Tottenham Hotspur rero yatsindaga rwose mu cyumweru gishize ikipe ikomeye ya Manchester United igitego kimwe kusina batwara igikombe cya Europa League, ndetse itini karifiya muri UEFA Champions League. Dore ko muri English Premier League agomba kugenda amakipe 6. Ndaje mbigaruke mu kanya gagiye kuza. Reka rero nkubwire ko rwose Tottenham Hotspur yatsindiwe no bita Dominic Solanke ku minota 17, ariko kandi inzozi mbi zatangiye. Wood abatsindiye igitego ku minota 51, ndetse ngo bita Wood aza kubongeramo igitego ku minota 34, ndetse ngo bita O'Reilly atsindiye igitego ku minota wa 88, ndetse Obita Gomez aza gutsinda igitego cyiza cyane kuri pass bita Karom Toma ku minota 90 yongeye minota 3. Tottenham Hotspur bayiha impamba rwose igomba kubajyana muri UEFA Champions League, ariko ni impamba itari nziza rwose, dore ko bino bintu bakoreye ntago bibaho ikipe ya Tottenham Hotspur. Ubona ko mu mwaka w'imikino ntago yagenze neza, dore ko inasoreje ku mwanya wa 17 wa shampiyona y'igihugu ya Bongereza. Nuko byari bihagaze. Reka rero dukomeze hariya rwose tubabwire ko ikipe ya Liverpool the Cops nayo yanganyaga n'ikipe ya hariya rwose ya Crystal Palace. Hariya
ya Anfield Road, ndetse ikipe ya Liverpool de Cox yabonye ikarita y'umutuku ku munota wa 38 kuri paso bita Gavani Bech, ariko kandi wabita Ismail Assar yatsindaga igitego cyiza cyane ku ruhande rw'ikipe ya hariya rwose ya Crystal Palace ku munota wa 9, ndetse biza kurangira ari ibitego rwose kimwe kuri kimwe, ndetse nyuma ko bita Mohamed Salah yatsindaga igitego ku munota 44 kuri paso bita Cody Gakpo, biza kurangira igitego kimwe kuri kimwe. Aha nta byabaraga de ko Liverpool de Cox n'ubundi yatwaye igikombe, ndetse Crystal Palace nayo nta kintu na kimwe yarwanaga kizima. Undi mukino rero wabaga ni ikipe ya hariya rwose ya Wolverhampton Wanderers yaje kugenda nyine inganya nayo n'ikipe ya Brentford, aha naho nta cyabaraga. Wita Brian Mbangwa yatsindaga igitego ku munota 20, aho kandi wita Mutesi atsinda igitego cyiza cyane. Plutôt bamwita Monetsi atsinda igitego cyiza cyane ku munota 75. Nako byari byiza cyane, ariko bitabaraga igitego kimwe kuri kimwe, bagabana amanota. Kireka rero twigire mu mikino yarimo ibibara kabisa, yari n'ibibara. Ibirori rero byatangiye ubwo ikipe ya Manchester City yasabwaga gutsinda cyangwa kunganya kugira ngo ihite yikarifiya muri UEFA Champions League, ariko yo yavuze ati turayitsinda. Umutoza Marco Silva ndetse n'ikipe ya Fulham hari yatafunguye tugomba kubakubita. Erika Gundogan ku munota wa 21 asidigo cyiza cyane, ndetse ku munota wa 72 cha Engi Brotera ndabona penalty baza kuyiterekamo neza cyane, ndetse akonfirma nawe ko ateye ubwo bari gihanyaswa atanu yagize ibihe by'imvune rwose bita Mohamed Salah. Ubu tuba turimo turagenda tuvuga ibindi dire ko Engi Brotera nawe ni umugabo utsinda Manchester City ndetse n'ikipe ya Manchester City ndetse n'umutoza Pep Guardiola bikarifiya batyo, nuko byari bihagaze hariya muri English Premier League, nuko byari bihagaze neza cyane kabisa. Icyo nicyo kintu wagenda umenya hariya muri English Premier League. Ndetse undi mukino wari urimo ikibara, ndetse n'ikipe ya Manchester United yakinaga n'ikipe ya Aston Villa rwose Manchester United igwirirana ibatesheje igikombe cya UEFA Champions League, bagomba kuzaba bakina umwaka utadire ko bari bararyohewe nyuma yo kugira muri kimwe cya kane. Umwaka utari rwose ntabwo bagomba kuba bari muri UEFA Champions League, cyane ko umutoza nyine Ruben Amorim ntabwo bigenze neza, dire ko byatangiye zimbi obita Emiliano Martinez mu ikarita y'umutuku ku munota 45 mu gihe umunota umwe. Ndetse rwose wabita Amadidi yaravuga ati nabonye imboga mumenya batsinda igitego cyiza cyane kuri paso bita Bruno Fernandes Miguel ku minota 30 ku minota 76, ndetse wabita Christian Eriksen aza gutsinda igitego cyiza cyane ku minota 88 kuri penalty, ndetse match bayirangiza gutyo ari ibitego 2 ku busa. Aston Villa itakaza UEFA Champions League gutyo, dore ko yasabwaga kunganya gusa igata yikarifiya mu gihe ikipe ya Newcastle nyine yari iratsindwa n'ikipe ya Everton. Reka nayo itenkomoza kuri umukino Everton nayo yakinaga n'ikipe ya Newcastle St James Park, ndetse ikipe ya Everton iza guteka muri Newcastle igitego kimwe ku busa, dore ko rwose ikipe ya Newcastle ariko ntiyabeje kwikarifiya, dore ko Nottingham Forest yakubiswe, ndetse ikipe ikomeye cyane ya Aston Villa yakubitwaga, bituma rero ikipe ya Newcastle yikomereza nayo ku mwanya rwose wa 5, ndetse iti confirm ko izakina UEFA Champions League. Undi mukino ni Chelsea the Blues rwose yatsindaga umukino wayo, ndetse confirm munota 39 Pluton rwose isinze ikipe ya hariya Nottingham Forest, nicyo yasabwaga igitego rero kiwo bita Levi Colwill, ndetse cyatumye bikarifiya muri UEFA Champions League. Byiza cyane ku mutoza Enzo Maresca navuga ati njyewe rwose nitwa neza cyane sezo yanjye ya mbere hatani karifiya muri UEFA Champions League, ndetse ni ibintu byiza kuri twebwe rwose kuba dufasha Chelsea the Blues ukayivana hariya mu cyo bita Conference League tukaba tunari no kuri finale, ariko tukaba tuzana kina Champions League, ati ni ibintu byiza cyane. Ikindi kintu wamenya rero rwose nuko amakipe agira kuri atanazakina UEFA Champions League, twongeyeho na Tottenham yamaze kumenyekana rwose. Ubu harujije rurimo uribaza rero urutonde rurangiye rute rw'agateganyo, ndetse byarangiye ikipe Liverpool de Cox igize amanota 88 niyo kumenya na Crystal Palace ku rwose igitego kimwe kuri kimwe ari Anfield Road, ndetse itwara igikombe ifite amanota 88 irusha amanota 10 ikipe ya Arsenal. Arsenal ubona ko n'umwaka w'imikino rwose ntabwo byagenze
imeze neza ndetse ko yanganyije imikino myinshi cyane, nicyo kintu cyagiye kikoraho. Ikintu wamenye rero Arsenal rwose ubushize muri sezo yagenda gurishwa 3-2 ariko ubu yarushijwe 10 bakora Liverpool de Cox yarabarushije cyane ndetse ikipe ya Arsenal irangije ku mwanya wa kabiri n'amanota 78 ndetse Manchester City ku mwanya wa gatatu n'amanota 71, Chelsea the Blues ku mwanya wa kane n'amanota 39 ndetse ikipe ya Newcastle ku mwanya wa gatanu n'amanota 36. Izo zizajya muri UEFA Champions League ndetse utirangije na Tottenham Hotspur zigomba kujya muri UEFA Champions League zimeze neza cyane kabisa. Cyo nicyo kintu nakubwira. Ikindi kintu wamenya nuko ikipe ikomeye cyane yahari rwose ya Aston Villa igomba gukina Europa League ndetse na Nottingham Forest zizakina Europa League ndetse Conference League agomba kujyayo ikipe ya Brighton of Albion bikunze igihe Nottingham Forest nayo yaba itagiye muri Europa League ni bihari kabisa. Ikindi reka dutoza urutonde rw'agateganyo rwa shampiyona cyo wamenya Brentford the Bees ku mwanya wa 10 n'amanota 56, ingana n'ikipe Bournemouth ifite amanota 56 ariko ibitego iziganye ifite 12 mu gihe ikipe ya Brentford ifite ibitego 9. Fulham ku mwanya wa 11 n'amanota 58, Crystal Palace ku mwanya wa 14 n'amanota 53, Everton ku mwanya wa 13 n'amanota 48, West Ham ku mwanya wa 14 n'amanota 43 mu gihe Manchester United nyuma gutsinda yagize amanota 42 ku mwanya wa 15 ndetse Wolverhampton Wanderers ku mwanya wa 16 n'amanota 42 ndetse ikipe ya Tottenham Hotspur mu bitabara nayo iri ku mwanya wa 17 ndetse nkubira ko iza kuba itarizigamiye ndetse hari amakipe nayo arekereje iba yahuye n'ibibazo bikomeye. Naho mu makipe amanuka Leicester City isoreje ku mwanya wa 18 n'amanota 25 ndetse Ipswich Town ku mwanya wa 19 n'amanota 20 mu gihe ikipe ya Southampton ku mwanya wa 20 nuko bihagaze mu mwenda mitego 60 byari bibi cyane ku ekipe zose eshatu zigomba kujya muri championship nkuko zaje n'ubundi nuko bihagaze. Icyo wamenye rero ku birori byaberaga hariya muri bare rwose hariya rwose mu gace ka gatanu batsindaga rero amakipe yagenda atsindana muri ubu buryo. Ikipe ya Al Ahly Tripoli yari muri Libya yatsindaga iyo bita MBB yariya muri South Africa amanota 102 ku manota 73, aho kandi ikipe APR nayo imaze kunyagira ikipe yariya ya Nairobi City Thunder inkuba zari mu mujyi wa Nairobi nyine amanota 77 ku manota 78. APR ivuye n'inyuma dore ko yitwaye neza cyane nyuma ko ku mugoro yatsindwaga n'ikipe ya Al Ahly Tripoli ino kuyoboye rwose rino tsinda dore ko iri ku mwanya wa mbere ikurikirwa n'ikipe ya APR dore ko APR yo yatsinzwe nyine ku manota make. Numva ko byari byiza cyane ibirori nabyo byagendaga bibera muri bare avuga ko ni update gato. Reka rero twebwe dusoreze muri wegera bivugwa muri aka kanya haba ari ku makipe mukunda nyine tubabwire ibiraye muri ayo makipe. Reka rero duhere mu ikipe ya Arsenal tukubwire ko Arsenal nyuma y'uko rwose abakinnyi bagiye batandukanye bayikiniye umukinnyi umwe watsinze ibitego biri hejuru ya 20 mu mateka ya English Premier League ndetse akanatanga assist ziri hejuru ya 20 muri sezo imwe niwo bita Thierry Henry kugeza ubu ku kiragano cyo bita rwose Arsene Wenger niwe yabikoze nta wundi muntu urabikora rwose baravuga ati nta wundi numwe twamukompara muri Premier League ntawe Mohamed Salah rwose murabizi ko asoje afite ibitego byinshi cyane ariko rwose ntafite assist zirenze 20. Urumva ko ateye ubwoba rero obita Thierry Henry kabisa abona ko aracya hari baye neza cyane nuko yagaza amateka ye aracya ya breaking ngo icyaka Havertz Lucas yatanga yavuga ati nibyo rwose ntago na imvune zankundiye muri no sezo ariko umwaka utatu aza kuba turi kumwe neza cyane ndetse yishimiye kuba ndi kumwe na kapiteni wanjye Peter Martin Odegaard wonika Havertz umudage atari agenda abakorwa zaba ari kumwe n'ikipe ya Arsenal. Wabitsa rero wabitsa Kirentini akiri umukino wa nyuma mu ikipe ya Arsenal byari byiza cyane ndetse atsinda mitego ndetse agize umusozo mwiza ndetse
ndetse banamushimira bagenzi bavuga ati rwose uwo mugabo w'agaciro kuri twebwe. Anakomeza avuga ati tuzahora tubyibuka neza cyane, avuga ati we will remember you, tuzahora tukwibuka, ndetse bamwita Kieritini, ndetse rwose umugabo hatari. Southampton rero bayiseze nabi ari St Mary's Stadium, rwose Arsenal isintego 2-1, igitego cya kabiri cyabonetse ku munota 88 gitsinzwe no bita rwose Martin Odegaard, kapiteni w'ikipe ya Arsenal de Ghana. Byari byiza cyane. Ikindi kintu wamenya nuko abitaba Aziceko ndetse n'abandi bagabo benshi cyane bashobora gusohoka mu ikipe ya Arsenal bakajya gushakira ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ziceko n'abandi bagabo benshi cyane, ndetse harimo no bita Kieritini nawe agenda agasezera abafana. Ndetse ikindi kintu wamenya kwa Fabrizio Romano kirimo kiravugwa muri aka kanya, baratubwira ati rero Erling Braut Haaland yatsindaga igitego cyiza cyane, ndetse ubona ko byari byiza cyane muri English League y'uno mwaka utaragezemo rwose amahirwe kuba umutopu scorer, ariko byibuze ari mu bagabo batsinze ibitego byinshi cyane batatu, dore ko uwa mbere ni umugabo bita Mohamed Salah asoje afite ibitego 29 wita Alexander Isaac, ndetse yagize ibitego bigira kuri 23 mu gihe Erling Braut Haaland ibitego 22 yataza kuvurika. Twagakwiye kuba tuvuga ibindi. Ikindi kintu wamenya Mohamed Salah yatanze assist nyinshi cyane, assist 18, akurikirwa no bita Jacob Murphy wa Newcastle afite assist 12, Antonio Elanga wa Nottingham Forest afite 11. nuko bihagaze neza cyane. Reka rero dusoreze kwa Fabrizio Romano tubabwire ko rwose bari kutubwira ko rwose umutoza w'ikipe ya Nottingham Forest ashobora kugenda yirukanwa, ndetse rwose ibyo baravuga ashobora kugenda yereka umuryango nyuma y'uko ngo yunaniye kwikarifiya muri UEFA Champions League kandi yari yaragaragaje urwego rwo gukombeta. Umutoza rero waje akagira saison nziza, ndetse umutoza waje akavana ikipe from nowhere akayeba yishyidangirije ku mwanya wa gatandatu. Ntago bavaka ibintu bibi, ariko nyine umutoza rero agiye mu byizere byo ko agomba gukina UEFA Champions League, nta kintu waza umubwira. Umutoza rero waba umutoza mwiza muri rino rushanwa. Liverpool the Cops yateruraga igikombe, byari byiza cyane, ndetse bita Marco Silva aravuga ati I will stay at Fulham, I will be here next season. This is made toward Talk Sport, no move to Saudi Arabia Pro League. Ndetse uwamwita Marco Silva atangaza ati rwose nzaba ndi kumwe n'ikipe ya Fulham next season, ati ndacyahari kandi ndacyabaye neza cyane. Yabiganirizaga ikinyamakuru cyitwa Talk Sport akibwira ko amakuru rwose ahari yuko ngashobora kwerekeza muri Arabia Saudite. Rwose ati ntayahari kabisa, nuko bihagaze. Umutoza wa Aston Villa mwita Unai Emery aravuga ati hari ikintu nigiye mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi muri uno mwaka, ndetse mu mwaka utaha tuzaza tumeze neza cyane, ndetse yagenewe ati byanze bikunze amakipe azagenda byishyurira. Bamwita Unai Emery, rwose ubona ko nawe yatangaza iga UEFA Champions League mu maherere, dore ko yatsinzwe n'ikipe ya Manchester United yari maze iminsi mu minsi mibi. Enzo Maresca aravuga ati baradukritise, ndetse bavuze byinshi cyane, ndetse bakritika squad ya Chelsea the Blues, ariko igihari nuko rwose tugomba gukina amarushanwa ku mugabane w'Uburayi kandi turayishimiye. Wanobitsa Enzo Maresca umutoza w'Umutaliyani utoza ikipe ya Chelsea the Blues. KDB rero rwose agenda avuga ati Manchester City muzaba mundi ku mutima, ndetse yari umukino we wa nyuma hari mu ikipe ya Manchester City agomba no kurivinga ikipe ya Manchester City. Ndetse umutoza wahariya rwose wa Napoli ndetse n'abayobozi ba Napoli bavugaga ati turamukeneza cyane kandi twishimiye ko yaza akadufasha next season, turaza kuba turi kumwe. Uwo biterero Kylian Mbappe nyuma yuko akomeje kwitwara neza cyane natsinda ibitego mu kanya gashize, rwose yabaga icyo bita Golden Boot, ndetse igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi cyane, umukinnyi uje muri La Liga atatwara igikombe iyo rwose cy'umukinnyi witwara neza cyane, yatsinze ibitego byinshi cyane, ibitego 31, ndetse mu marushanwa yose yatsinze ibitego 42. Urumva ko ni ibitego byinshi cyane mu mwaka w'imikino muri saison ya mbere mu ikipe ya Madrid, nubwo itatwaye igikombe na kimwe. Rero uno mugabo mu kabati ke yagezemo ibihembo by'umukinnyi witwaye neza cyane, atsinda ibitego byinshi, dore ko
nyuma ko yatwaye igihembo cya hariya muri UEFA Champions League Golden Boot, nyuma ko rwose yari yatsinze ibitego byinshi cyane muri UEFA Champions League. No muri World Cup yari gutsinda ibitego byinshi cyane nabwo ahabwa icyo bita Golden Boot, ndetse ubita Kylian Mbappe European Golden Boot nayo yagiye ayihabwa, ndetse atwara Golden Boot yari muri Ligue A zigera kuri 6, ndetse atwara rwose Golden Boot muri La Liga. Urumva ko amaze kugira Golden Boot zigera kuri 5 mu kabati ke, ndetse uno mugabo ubona ko amashanwa yose arashaka guhetura rwose agenda yitwarira ama Golden Boot, reko nta kintu bijyari bimubwiye nubwo Real Madrid nta kintu yasaruye mu mwaka w'imikino. Ariko kandi Mohamed Salah nawe yayihawe neza cyane nyuma ko mu mwaka w'imikino goal and assist yagize uruhare mu bitego 47, ndetse mu mwaka w'imikino yagize rwose performance nzaba mwita Mohamed Salah Erigare umunya Egyptian King, ndetse byari byiza cyane abantu umukinnyi wa Premier League witwaye neza cyane bamwita Mohamed Salah, byari byiza cyane kabisa. Umutoza Enzo Maresca aravuga ati twitwaye neza cyane ndetse n'ibyo kwishimira ukuntu twitwaye muri no mugoroba byadushimije, ndetse biratwereka yuko rwose twagiriwe icyizere n'Imana, ndetse tugirirwa icyizere n'abafana ndetse n'abadukurikiranira hafi bose. Turashimira ko tuzakina UEFA Champions League mwaka utaha, ndetse amakipe nyine nabikubwiye azakina UEFA Champions League ni ikipe ya Liverpool, The Cox, Arsenal, ikipe ya Manchester City, ikipe ya Liverpool, ikipe ya Chelsea, The Blues ndetse na Newcastle, ndetse ashobora kuziyongeraho ikipe ya hariya ya Tottenham Hotspur, dore ko rwose ari bihari. Umugabo rero ukomeye cyane perezida w'ikipe ya Napoli aravuga ati rwose uwo bita Kevin De Bruyne agomba kubaza, ndetse turamukeneza cyane kuba yaza akadusinyira. Ni umugabo rero bita Laurenzi yayinaga bigaruka neza cyane avuga ati turaza kuba turi kubona bita Kevin De Bruyne KDB, byari byiza cyane kabisa nuko bihagaze. Eric Ten Hag yabaze kuba umutoza w'ikipe ya Manchester United. Pep Guardiola yatubwiye ko rwose impamvu obita Jack Grealish Peter atakinye agomba kuba yerekeza hanze y'ikipe ya Manchester City muri ino saison, nuko bihagaze. Reka dusoreza nga tukubwire ko amakuru rwose nakagaruka tuzagana ku munsi w'ejo ayajyanye na transfer de ko tutabonye umwanya wo kuyaganiraho, cyane ko twari twibereye mu birori byaberaga muri English Premier League ndetse mu yandi marushanwa ku mugabane w'Uburayi. Gusa mbere y'uko nsoza reka nkubwire ko imikino yabaga hariya naho muri Espagne rwose bari gukina n'ubu bagiri gukina. Reka ngaruke ku mikino yari ubundi mite nsoza rwose nize cyane ubwire ko rero hariya muri La Liga Santander ikipe ya Girona yatsinzwe na Atletico de Madrid ibitego 4-0. mu bitego rero bya Atletico de Madrid byatsinzwe no bita bamwita Alexandre So wavuye mu ikipe ya rwose ya Girona ajya kwitwara neza cyane mu ikipe ikomeye cyane ya Atletico Madrid rwose kuri pasi bita Rodrigo de Paul yatsindaga igitego cyiza cyane, ndetse Laurent yatsindaga igitego cyiza cyane. Soho atsinda igitego ku munota wa 90 ndetse no ku munota wa 93 kuri pasi bita Julian Alvarez aza gutsinda igitego cyiza cyane, ndetse Alexander Soho atsinda assistant plutôt tsinda hat-trick muno mukino, dore ko byari byiza cyane, ndetse ejo nabwo ari yatsinze ibitego 4 wenyine n'umugabo ateye ubwoba mwita Alexander Soho. Ndetse reka tubwire ko mu kanya FC Barcelona n'ubundi igiye gukina n'ikipe ya Atletico Club de Bilbao hari ku kibuga cya San Mamés. Ikipe ya Atletico Club de Bilbao ndetse n'igihugu cya Italiyani Atalanta yaza gukina na Parma mu kanya kagiye koza, ndetse ikipe ya Empoli yaza gukina na Hellas Verona, Lazio Roma yaza gukina na Lecce, ndetse AS Roma yaza gukina ikipe ya Torino de Udinese yaza kuba ikina n'ikipe ya Fiorentina, ndetse Juventus de Turin iyo dusoreje yaza kuba ikina n'ikipe ya Venezia. Reka tukubwire ngo Darwin Sport Update nagagaruka kandi mu gitondo tuzaza kuba turi kumwe n'amakuru ya transfer ndetse n'ibyaraye. Imana ikomeze kurindi kwito iguhe guharonka kandi iguhe gutangira icyumweru neza cyane afite vibe za hatari. Imana ikomeze guha kushigira ukora subscribe. Assalamu alaikum, ndagukunda cyane.